Ke Delimitation Committee Shan kan IT no ekakai port Chaka Khasi Hills Autonomous District Council hakabaya debat karai ban penbait renti yaki constituency jongka council dak aba penyahap na kajingdon kinong tap food. Ya kanela pentip lagi noilam ke komiti hadin kajingwan penlongai kajingelang ngapat ba hamau sawa Eastern West Khasi Hills District haka arpau terik unok pra araja arpulai. Kila ong bakasyong hakipat ba la daki kwa bagi MDC constituency kinlong kumju kumbolong ki MLA constituency namar don kisnong ki bahap haki MLA constituency bat kim hap supat haki MDC constituency bat don pat ki balabon palat ki nong tap vote bat hap ban penbait yaki. Pi kadau kebangiwan hang ni kalong ban penbait haki jingide bat ki constituency umde ban pihak thamai dari kalong tampan penbait namar ki don kisnong ki ba jan cakoi ke konstituensi dari kingat cakoi pat ke konstituensi ke Bujangai te nang ta kum juru kum kidiki blok sian adi blok kan ki jan cakata ka sinong ka baki kidon ten re lapan ngati kisha koi pat ka konstituensi ke bubu jing yaki te kejingwan jungi yang ni kalon ban pan baji ke bukum kita kana man pensuk na kaliang pajbak ke hadin pengilio sengau ya ka jingong na kaliang jeki pajba dia kata tingin sapun kra ke report syaka executive committee kengin ai ke report baki pajba ki ko akum ni te na kaliang jongi ru ngihaban pengkra kata kurkom katkum ke jingkwa jeki pajba ngimla abaniat para te kata te nure ha kejuk kapor lada dei ba ngidon kamban pejeru rengkat berkini ke electoral roll nomor kalomba kenang ba kanom bun ek siliang kanduna sekoi konstituensi mereka bun sekoi konstituensi ya kata rungi haban pe kehadin mengila pe je kata ngin saai ke report syaka executive committee jongka district council pat ya kene nginang proses mental ada don ki jaka ki ba ngi haban le jengok ru ngi haban le pan bisit yaki nomor beleva nagabantaban pejbenia ya ka geographical location juga tak jaka kana man pengat yaki konstituensi ko bakatai pengat kan te hadu lano kata tingin persangkat bala pendep kata te andre hadu lano kata te maram sembu time frame yangi kat nopor bangun pendep si ong koloi kat bala tinggi ini lek koloi kat bala ubit ubiang kadi kalai kawan ta gamot tapi yang macam merang ka headquarter yang ni ka fankan rut borokot de naga ta kadau ni kepat nada kadon kalap de bande no ka tangerkom yo no merang om tang ya ka ki MDC nada ka MLA ka jerong ro ni sultan nat ikata langsung komen dan om tang ta kem kerne AP kisuan wat be ya ka jingtip ni ro impan dia nut ban om to ai no yang hang tang ta yap sia tu be je ta ke jing kwa jung ni tang ni kwa no hang ne mo tha mai rang ke ye ra khat lai long phia don be hai ka ko ka mo tarisan jing kwa jung ni te ka mai rang ka long ka headquarter yang ni ban song ban lik ban wan ban siu ban tada ban ni kan du ki he ki hai cha tai cha kan si cha tai mo tha ai chan ta ka la jing ai ro chi tom ye ni